Ninteekateka mu izooba rya kugendera gye na weekend yabanungi ndi Betty Komujuni program REEBA AHINDUGIRE n'ebiruhu buri izooba rya Sunday shayina z'ekiro eije egaruka muri wa kabiri shaha mukaga Ageihangwe. Haza eri izooba twaza omwanya ogu barakweta Kikuba omuri Bunyaruguru district niya Rubirizi kandi twatayayira chairman wa town council chairman w'omwanya ogu Twine Magezi John naija kuba Natugambira ebyara birimo kuza kuhika kuba chairman nakyo twija kucyetegereza so nibingi emboze yatwinire reka mwakiriraho chairman akushimirwa ha program REEBA AHINDUGIRE ego nagera kwakira tugarukire mu mbwijwire omwanya ogwo kuba rugweta akaro RC ser parish mpaka kugendera kimwe igwe amazina ganjye ni Magezi John nyine kawe keji so ubwo mwanya ni Kikuba ser kandi turiyo mu ndeke ward Rubirizi town council okay then Bunyaruguru constituency Rubirizi district nabakira webale mnonga ekinayendera ngo tugambire burukacweka namanya ngo chairman nana akamanya burukamwe kona nana yitaga kutushobora gi tuketegereza hitwemeye so wagamba ngo hamwe no hashobora kunkanto wenda kumanya jumbu ijwire ukazarwa ryari nyowe nkazarwa evrabir nabiri okwa katano kumurwenda nkaga abiri nabiri okwa katano kumurwenda nkaga okay kandi nazarwa cyangwa iki Kikuba nazarire okuri umwana wakangahi n'abazire bawone bayi nyowe ndi umwana wo kubanza nyina abandize kuzarwa ndi kuzarwa omugenzi agapito kibwine akari principal wa Kaya Technical School kandi na mama wanje ni Desiderata tebitura kandi we ari nyine karikutura haka ayo mukazumuka na hata kiruho umuzeyi wanje akafa okay kandi mama roho mwinaro umuzeyi nahora wamwita umugenzi so yes nicyo nakuburuza okay so murukura wagira ngo umugurisi wawe akari principal wa Kaya Technical ekiri kumanyisa ngo mukamuri y'abanyabitabo ikayanye keshumiri hati mzee wanje akatushomesa so nkashoma primary school Rugazi primary school konka kunaheza nagaruka naza Ruyonza primary school hati Rugazi okashomera y'ibina binga Rugazi nkashoma ku rugo mu cyakubanza kika Chamuka konka kunahindwire ishomero naza Ruyonza nagaruka mu Chamuka Rugazi keri hansi ya Ruyonza standards Ruyonza bwirobwe ekeri kene koraje munonga ya muri igara no ya kene kora kurungi munonga mukamuri y'abayabonyaruguru so ngurusakana akora kana akora kahaya so nuko kutwara na barumuna banje tukaba niyo twaza kushomera so kunashikire yubangariza umucyamukaga nabaje nashomera y'Uruyonza kandi kunashomera Chamuka naheza nakunda kuzuma seminary ndashomera Chamuka cyonka kunaheza naza wirobo cyamushanshika cyatambisire kikakero kunkanyo naenda kuzuma seminary so okuzuma seminary kono joininga Chamushanju okay Sente Mukasa seminary Mushanga atanaba niyo na Chamushanju niyo na kishomiri washara kujoininga by'abafada okay byija byahindera rita ko naheza naza kitabi seminary nashoma y'imyaka 4 kandi oke narugayo nagaruka umuka nagaruka nahindura ishomero kandi emyaka 4 nkageza kitabi seminary unkate nagumuza mu byo faza
so washoma ibya hato wa secondary yabutosha nashoma senior 4 nagiheza hati kunagihereze tanagumiza muko kushoma haya na nagumizamo mu seminary habaho ki kandi kawagira P6 orukwe nakubumfara mbiro we muzeyi wanje akashasha yashasha munonga so engeri yasasiremu kandi tanabasa kugumizamo naki nibyo kushoma byase wagaruka muka kumureberera kagaruka muka nashitamaho kake ka umukikuru wanje yamureberera yatebekanamu ndio nazo mu institution waza naza kushoma ibya health naza kumi repose training school kumi obweshi reprose ekemaze obwiro bwe kekirgo mu Uganda na hatachira abantu abakira kurwara reprose ningate tubakahwire munatu bakirimo really yes so nkaza kushoma rukumurenda kinana na gumwe naza kumi mu institution nagenda habwa Bushenyi district okoko zireje sciences kazayo twakora interview batusekeninga twagenda twashoma twatiri abantu bashatu babiri nito twaherze nanye ndiyo mwari yabo so kunaherze kushoma ku Reprose Training School niza nagaruka mu Bushenyi omundu wara zone zabereze ryo munsi obwirowe abwenshi wayenzire qualifyinga omuzari prose hati ariho umugenzi jero mu gishaka hari wa health officer public health nawe akari umunyabuzari so kunahereze senior 4 yankonvinsinga kuza kushoma ki ibya health so imyanya yayizire mu district ogwabandize kwiza kaguryoka institution ejini yabandize ku advertising wakashoma shomesa na ibindi ninga just ekene kama specializing on bibembe byonga ekene special case okay yeah ukono shoma ibibembe byonga o marobwire burukwingana cyo kushomeje ko kamare myaka 2 ni check wargaina certificate na diploma nargaina certificate okay kungambwe no mukushomesa bakamba shomesa byona medicine elementary medicine so kushoma medicine ukushoma physiotherapy orthopedics ebi byona so na qualifyinga with the certificate kuna yeza kumurenda kinana ne 3 district Bushenyi district local government ya Mpumurumu okay abo kan bo bakoze bo basekeni injiri kutwahereze bampereza umurumu nkahi umurumu go bampire banta rukukuru reprose center rukukuru rajurire wanoza mitoma waraganya mirembe hata kutwara hata batireho umwanya gwa icomi cy'abana abana iba kubarinda ubwo mwanya ukwe so niyo senta babemba ibabiri bari nuwabe baba babihokwe babareta babato mwanya gumokwe ubwiro bw'ababemba mwayo maragurira bakambaraga mbiyanga ki abo nashangireho bakambaruga kanyabwanga bitereko akwa no reprose ekaretwa bunyonyi kabare kunjiri nuko yabize so abinja bafurukire abantu bija bakaza bitereko baza mu kiyanga baza kanyabwanga mwena hatabu nwabe no shanga reprose ni yabireri so abumwe bakabareta bakano baturawo habukuba hakaba takubasa kuturana n'abandi so usanga babiho mu makago babagaruza okwisya ubu habonekere mbazi mirungi bakatandika kubaragorraje okucweka byara ebyire naki bakacendera hati bakabareka bakaguma kai bakaguma baturana n'abandi amahise bembe bakaba birukuba munonga kugira ngo n'abante none niragara yes
hati ebembe kukwata bisisha nerves nankani nerves ate aret kweta sensory part eje yo kufiringa eyo kura eyo kwata hati izi nankani zona zifa hati kuzira kufa yakwata omuro tagura ngu yasi hata muhero adevelopinga ichironda kandi ichironda abo kugira ngu supply ninche efire hati chimuretera ki ichironda kutana chikarema kuchira hati nuwa bino shanga nachweke byara nachweke bijiri nachweke nyindo kunka shaka banahuruwa takurwa munonga abo kuba sensory part ne kozere ki takfiringa so ncho wabere baretera okuchweka kandi je ndwara neto kene netura konka it is by nankani omwisyo it is a droplet infection mwenu kwa kuba naisya nko kutwatushitame hamwe omwisyo gwe gwa ya nkechikoro ninga kibya koraki bya jarahi byaza hatu muyaga ukatera hatu ka breathing in okisya erinka TB nko TB erukwa mwene hatu kwibizire ekiri rukuraho ndio mushaho ndio ndukuragora rukuru hati biza bagarka bantwara Buruba hospital Buruba neshangwa hiyo muri Jinja so na bagarka traininga TB bajigita are leprosy abembe abo kuba akakoko kakureta leprosy bakashanga nuko kakureta ki TB hata nukatana sakata kugira nkaturro leprosy katurro ya TB nebitana umukurakurana mbwenu ukuba kutonda akakoko kakutonda ariho mycobacterium lepri akanako kakureta ki leprosy kandi ariho mycobacterium tuberculosis akanako kakureta TB so mwere of course ati no agarka kai umbya medicine konkana kakoko kama izobera mweke hindura kakuzarwa hati kazarwa kine features ezokureta TB akandi kazarwa kine features ezokureta ki leprosy kandi wagira ngo ebembe bakarga bunyonyi yes haka habuche bunyonyi abwenchi no mweno no babarundanire n'indware yemukire ikakora ki ikabo konko fukose kuruga na no mahanga gaheruka Somalia na nahandi Mechereza tumureho ntugaruka kuruka yomka humuro tukiri ya program reba Ahindugire aha TV West kana katugonze mu mjenyo wetu so naza jinja nashoma hati kerikosi ya 1 month ukwezi kumwe konka abo already katwa bishomere so baka itu keringa refresher course konka natunga yo certificate so nagumanye ndagura leprosy amwe na TB so rukukuru nkamara ya myaka mukaga ayirwara orukora nkoha nko mushaho arukurebera arukaragura ba TB yes na leprosy yes so naturana nabantu aho mweno kunashikireho ubukorya umukozi wa government ndio mukozi wa government Ababushenyi district na bakambasha shuru umushara kuruga kinana ni 3 kwika kinana na mwenda imyaka mukaga ni nakozira kuka kunashikiraho mwenu nkagira umugisha nahikaho nashangaho abashaho babiyo baruho nashanga bineho ka private clinic abo kwa kataruhirwaro round up abantu bakwiza bakakora ki bakabaragura umuntu indwara zindi za burijo emishwija nkebyo koro na nebindi so
uriya ubu nagira Omuneneserezo yagira ati aruhuka business aka utakafera na niwe ukora iki utandikiraho nashangaho na enance so kunahirize kuzaho nakwatanisa nabo twaguma twara ka business kitwako twaragura hati na abadokita hati na omushaho n'abadokita twaragurira abantu emishwija endwara zona tukatakushemeza tukanturagura endwara ezi zaburisha so cyanditera okugira emikago aho ari kukuraho zigambiro za bitoma za kitabi za kashenyi aho bona baba nagira emikago so nuca nkamara emyaka 6 nanywana so nukwe kunahiriza emyaka 6 bantransferinga bangarura Abanyaruguru konkanta kizire ariko mu 1997 ndabona tungamaka ntujagahika katubanze tumarire mu yawe yes so wija Abanyaruguru mukachati hati bantransferinga yaba promotion ninga waguma harivu niyo level KDM kuriya ahirwaraho batwara hundi bantransferinga ayabira ku Bunyaruguru arakoragura ababemba Bunyaruguru na TB hati yazanka yazarukuru ati nyowe nakora ki nyowe nagaruka Rugazi Health Center for hati nagumaninda gurra abarwira bankai aba Bunyaruguru Rugazi so abarwira abo mwe bakaba barakaterera amwe bakaba bari ahamyaro nkamvuge gari kanyine ka sport baka government ekampa ka sport program ejo so actually no nabenda urukuru nkamvuge gari nza Kanyabwanga nza bitere ko nza Kashenshero nduvuge gari ndukubatwarire mbazi abamwe bakamba mbaturu mu makagabo so nkamvuge gari mbatwarire mbazi yabo buri kwezi bakani mbahembazi yo kumara ukwezi bagumana bamera so nakunizire kuno nabo nkamba twarire mbazi yabo zakaterera katunguru kazinga shinyi Bunyaruguru yona kunkamvuge gari mwenu kimwe kunkubandi nkawo injuka nkamvuge gari za kazinga umpaka kazinga nayo ni party ya Bunyaruguru necha ya kazinga ni party ya Bunyaruguru so nkamvuge gari za kazinga aba barwire mbahembazi ndabo uko mpaka hagatoka akari yo muhanda ugaraba muza kinyi mwe na arungu bandi yankebuza ntu kanyine okugumusereza kutani ngo kumarwanda kurabo mpaka ndi ya gari umunda nkavuge gari mpaka kinyi arungu bandi yankebuza hariho bwira bwabora bwine hunkenya mishwa ibicuncu engwe bityo nkavuge gari mpaka tinkata kavugana kanyamishe icuncu ningenzo kugira ngo irihi ubwo arungu jyata mukama kandi nabagira of course nebyo abantu barugamba tin kugira ngo harimo amazima gona ngo abantu abarihi na paka ngo babine mbaze barakwesiga inyamishwa zibatina ningazi bamanyira nazababugana ati ni kuzi kubagira ebintu ebyo mazima ki amazima nanye tinkagetegereza kunkarabo kugira ngo okukyara abahigi ngo babishandegire nke oboya bw'enyamishwa ezo ushanga zitaba kwata kunkanyonka ati ne kinyeshandagire nkantambura njya mukamoro yabandinda yes so mbwe kugira ngo ni inshura side ya kuriya kurekana abakuni y'Abanyarwanda nabomba bigamba which means nkibasa kubakira mu konkati kukimanya okay yuko yutora chikozisi
so okura bompaka kumarubwire bukunyana ki nkanye nsimbura nkashaha nkibiraho emina zin period ewa mazire nokore ibintu ibi nkakuruga chenana na mwenda neja kuno up to chenda na mushanju yes emyaka nkikumi okay ndukuragura ko hati nkaresigninga ndukuzombwa chairman RC3 ukaresigninga ryari chenda na mushanju so kurugara kumorwenda chenda na mushanju kuta enkumi ibirabirnina otwira chairman RC3 wogumwanya yes arashiyoka kora chaba ababunyaruguru kugira ngo abandeke kugira ngo abantu tine rukwesimbaho no basinga oyine bukodiyo kugira ngo abantu hati hati kuruga okay kajoininga politics chenda neshatu wa constituent assembly hato we nuwana nkandi umuhagizi wa now the retired chief justice Katurebe hati kuna rigirero kuru abwa politics izabiziriyo za UPC hati nanye nabaki kundi nakunda politics hati kumpika kuno abwa constituent assembly Katurebe kwa akari minister minister okay hati besimba tuba torane tubaterera karuru basiye delegates hati kwaiza hati nanye nkoraki mbo muhagizuwe hati joininga politics umukora campaign arabam hati kwaiza kurabamo hati tena joininga politics sawa tena wa of course ni kanye bimbira abantu bingi omsiye bueno korinka kandi chief campaigning manager okay awa youth abimenyeta aza ninkunda no muzano ninkunda mpira kandi mushamba kurugom primary mushanga sente mukasa kitabe seminary kumi nshamba no mpira ogwishaza ogwa clubs nakwebembera club ya Bunyaruguru Tigers Football Club nabo manager okay hati kunizire kuna garukire kuno kuri clinic inabe nikora kuriya kunizire kuno nabona akora ki nabo ataka clinic ariho murumuna wanje akatandika 88 akayiriza senior mukaga yatandika uka drug shop nakamutandikira ntuburiya ubundi kunanye kundazi kurugoko ngira hinashikira so kunizire nazumuka drug shop ako nakora clinic naragura sinabisa ko kubirugaho ninga wagumza munikora then politics zabonera zita already ko in clinic ko yomukozi wa government zabonera zita kugira ngo musharaho kuresign hati cyabireho kunabire chief campaigning manager hati chenda na mukaga mwini chenda na mushanju hati nuwe local government act umusiye noba bayinguza atko ya local government act kutunga leadership a district sub counties na no governance so abamu okutorana kuronda chairman wa Rieru sub county ko anu mbaronda arabe chairman wa sub county Rieru sub county formerly ekiri Bunyaruguru county so yiza yakoraki hatu bakagisharamu twatunga district dine hargamu amagombaraga kagariyana so hatu nanye abahagizi bona babiri mbahagera Katurebe baronda noha ayakubasa kwesimba ahantebejo kandi akasinga karuru okay so ko bagire kuraba mukutera misho bashanga ngo ninye nabe nimbasa gukora ki kukasinga na naho ndiza yabe unabe ayabe ariyo nayisimba so nakora ki nagira mwaronda karuru arabamo naronda karuru kandi nomanya uko mushaho
nkanyine na shosho support mpango ubwiro bubona nkani ndagora abantu actually na waza kuboreza abinjye mbanyeta doctor ndizine eri nabiri nyine doctor eri amanyure doctor atko nagire kushera karuru doctor nanda karuru bampereza ki bamfakaruru je kabar kumurwenda ce akaruru tukazo muntebero kumwenda cyenda na mushanjo so season zagumanzija so hati nasinga karuru kliniki yagumuza mane ekora konka hati levels okushoma aina abini ngarucara hati okuragura kwa tandika kuhinduka kwa itaga laboratory kwa itaga proper check-ups hati nareba ngwa hati okuragura aho level yanje yakora ki ine yagarucara hati nakora ki umushara wanje nkamutraininga nkamutwara bamutraininga yaba enhancing assistant so yaba nawe yaguma nakora munaguze mbazi nakora ki konkali tatuiza twagikora ki abo impinduka yo kuragura icyo twagemereza mwashangu tumwakivasa twakivasa level yani yabahansi abo kuba kandi nkunda kuragura kandi nkafuna chance unabenda gora cyara konka government yodi yakuninga government kunagira politics nkanye ne kuzayininga chikati official mechereza tumureho ntugaruka konka shom politics okano reba yo chango chiri kwingana hati noreba waweza kuzoto politics ubwenje no ba embedded no mwenu kokuzamu oshoto bakorogiremo ikambere kwenda naje koza expression age yes akwakurwaga muri mu government okanobora or yashwadi or job security then finally pension konka hatu waza LC nkazo mu LC ati LC ke homshara yes kutanika na chenda na mushanju bakataho mushara konko ba chairman LC3 nogubano bingana konka buri council buri gombora buri council mu babiri badetermininga umushara go kuhereza akurugira revenue yanyu y'umba mwine intasa yanyu so by then itwe ryero kene tasa bakamba katandikira mitwaro 25 kandi government bakamba mpereza mitwaro 14 okay isindi kazaba nyingi konka shabe na mshanje keja burkwezi ninga kwotari burkwezi okay konka of course abaka ikero gamisoro mweno komara na meza abiri nashatu takakozere iki utaka tungire sente okwisi season ye zija uzitunga okay that was okay so our chairman ata na chairman so kliniki nagendeza kandi kwise unakire konka na chairman ugombora ya rero yes mpaka nisha hati nsavingire kuruga 2015 twaheze kutunga town council so akaruka kansinga 2015 tunaza mu kanso bansinga kandi kubarize kunsinga niyo nagaruka haka nazo mukurebera ibintu byanje nyine entoki kandi umwana ukurisa so aha naha kwanyu n'abagurusi n'abashwenkuru bona bakaba ya yes ejigensi yanyu program kubanza hati shwenkuru wanje akari we gombora akategeka akari we gombora konka ntuzarwanya kasharu muri abanyaruguru original turi abanyaruguru original okay ntuzarwanya kasharu hati kuri yabire we gombora nyakasharu yakora ki yahiza kunu yakwata umwanya yakwata itaka aha so ahitiriya n'umwanya gwa shwenkuru wanje itakeri yakwisa no turetongire kugura
konka n'umwanya bwa originally nta kwita okay so mwe nta twa kusinga ujota ha nyonta mwine humwanya muhango n'umwanya muhango ngoro kubasa kuhinga ibintu byinji ni n'urutoke kandi n'umwanya nakucarenka gukora nabyara urutoke kandi ko nabirindi aho ngeno norea opportunities on politics are more opportunities twita chances katunguru akari yitaka iriya rukwatana na park hati 2026 aro donare butinda manyire nubaza umugwa member wa parliament hati katurebe kuyarigire mu 2021 taragakire kwesimba haza mutwarebereho ya 2026 azamuga onare bwa udetinda manyire donare bwa udetinda manyire n'umukodo muwanje nishera munyanya so hati atunga chance abonita kakatunguru bakurugaba hata nanye kumba abinkwasa iroko korari yebi nanye kumpa kayo mbonaka akacweka bakampereza so iki yakozere nanye nkatungako so 2010 kuna kuzirigara ko mu omukanso nanye nkanyine abana mbashoma bakabari ya university n'abandi so akacika kanje ako nakora ki nakiyamusene wakaguza nakaguza okay akwanga kandi mangu tikuza kawasa kombeka nkanakaguza ko nakaguruzi abana banje bagumza mu bashoma nanye natunga nkanyine project yenkuko nagumizamo no gukora ibyanje naguma kamwe ntinateganisa okay so abo mpinji wenkoko wenkoko naba umuhinji w'urutoki niyo nakora ki nashitama kandi n'umwani naguma nikora ki ibintu byanje abana banje bagumizamo bakora ki nabashoma Dene myaka 5 yagira niho wagarako emyaka 5 kuyahwire omamseru wada niwe yabe atekinjirova tiyagaruka kwesimba abantu bakora ki bakwe abantu gaperia no mano baze no baribaro gaperia nakora ki wagarako mukana naye simba akarwaka kakagomere konka akarumu onarebo ntamuhira John akarumu honarebo kadeti mwene kakaka lya kamani so konka nafuna chance una benye simbere nawe abantu nawe akarumusya nanye nubona abonire gap aho abesimbere bakaba barubasya kuna garikira abantu banyakira bajangwa tukatushobize abo ko utwatireho entebe ikamugomera kandi akakiri umusigaza nawe akiri umusigaza muto so yareba takora ki mwene tibyamugendera ki yareba ukuyakubire nakora nomanya kanso zizigumire wendi kokuza wendi yari chairman ward chairman ni mwe mukora kanso mutabo policies mutabo byo gukora konkaba ko implementing abako to munkora na ni town clerk ni gana sub county chief na treasurer mboba kwati sente mboba kuzikozesa iwe no gumo mu office kukushaba kara wense bakakwereza no you monitor no monitoring to supervising so nabyo bigumere konkana agar ko muntebe so up to now kurga 2016 na hati ko 20 nagumwe nkagaraka naye simba bagaraka bangaro icyonchumisa ngo abantu bakurire namwe na hati ndiyo nizenda kugaruka tinka kwire nake ati totunga mukarga aharisha tokazaritana ninguma ningenda na level yanje hati kuriyanze kuronda iki aha ni maro actually emyanyeji netaga nyokungire kureba
netaga omuntu katugambye yahumwire natunga obwire bwo gukora na nokukora ebye abo ku bantu batuhereza emitwaro 20 y'omushahara ate ezi sente ezi nizikubisaho na family so nkiba nkyetaaga obwine byawe byoine ebyorikukora gube a service obe nohereza service Hana shemu tuwano makunyana kubana niyo bakubahanka nk'omushahara gwa chairman ine burubujeniyo ine burufu ine buru fundraising ine buruchi chona emitwaro 20 n'ugibasota kugigabana na district yona I mean na LC3 yona na LC3 yona egomboro nora naka ne sentenji so notiko kuba oine byawe byo gukora nchana kugira nkuriya noza kuhereza service so hata toche ninga ukaragamo wazo mbindi njiro toche nurukubisa toche wa business kandi ugomka yes nyine toche ibiri omwe rya rundi ahanga hari konka ni kongera mani namwe no kureba kwa ko muwarebe embuzi ndiyo murisa wembuzi konka kigenderwa uburunguru bw'embuzi nubukora kurunge bwine kirisa cy'urunge umurtoki so nkazitunga ni tungo burunguru bwingi bwo kuteka umurtoki haza imbuzi ibitoki bikozere iki bibonire okay namwe na hati nkakwatagana n'aba PBD abanyaruzinga nakora association hati ni tema mpima kilo toguza chitoche kimwe tubuguza konka mbatwereza order tuba supplying konka ati chitoche cyo pima ko kubo kikozereje kiremera so hano uguzo mu kilo usanga no hamwe sente nyingi ukucyara akusigura kiriya kirekire ata umuntu waguze chitoche ebironke ebizizo chitoche kimwe kigura hato mu chitoche kibe kiriya shiringi agati yo mutwaro na shingi kakaga Reno iworo guza kilo nono guza zina koko wine kitoke cyukuremera kilo 30 no garra higuru mwini nabomba shuma konka kaguzaho shiringi rushanju buri kilo tuza twaguzaho shiringi 5 actualate no cyendire uziya shiringi 3 ati kilo no guza shiringi 3 konka so kimwe kibakira mu kilo zina hati kiro 30 nuko kutandikira 80 hati icyanjye nyombi kirari 85 ikikuba kiremire muno okay 85 kandi obwe nebirumu fertilizers zigezo bhangu yes nitamu Burundi nitamu artificial fertilizer nota mu Burundi pereza kwa applying artificial konkatika umurtocho rumwe konkorundo ryano ruo n'oburunguru nindi sempunu okay nyine hwente kandi nana empunu kazirisa on large scale kandi mbanyine empunu kama 13 yes ndukuzirisa kandi zikora ki zimpwera umukora ki umukushashurira abana sure okay aho kwa kunu ari akatareke abakubaga ntibazitwara so norebera no guma notamu kuko izo koraki ato baranka season umunyango abana bazagaruka y'ubwiro ato risa uguza abana bagaruka so zibere zitwera munonga so wagamba munonga habana reka twanze twamanyanye nabo so umuchara wawe nuha kandi ukamutungota umuchara wanje nubamwita Ndyamusiimanta Magezi ni naruga Bugaya na yivu muri Nyaruguru Bugaya Nsero Bugaya n'umuruka igombora n'amagambo Nyaruguru constituency the district okay nazarwa na honorable Gauditi ndamanyire
omubonota hati uko nabiyondura kukuru ndiyo mushabo ubwire ko bakire na ndakutasya nataho abandondire so nakora ki okota kumanya nganta kumanya kota kambugana gana kumbugana watahaba search yes timu yokushira abanyabuzari timu yokushira omukazi abanyabuzari bashira omukazi nangwa munywana wanje ugahereze kufa bamwe bakamba mwita Godredo Tukesiga akana kaza radio so nyakasharwa iza yamudanja namushyira yakorangira n'umushiki wa muringo ki umushiki murungi namanya kwinga tukandi awira we mukamuro ndo kwinga namakwinga kashi ibyo kuyabyeka no birugehi wiro bwengire itubentu tunga mu abacyara abakazi ubeno banza bari family ibonire takwata n'umushiki murungi ine mico mirungi namakwinga ashomere so iwawe akashomere bina binga akashomere bina P4 senior 4 yes okay senior 4 kaya bari umushomi actually kuna mutungire nakoragana na sister abe in charge of nursing mu district Bushenyi namuhereza mu Bushenyi bam training na wena nursing assistant so utabe tukora clinic tukaturutwene kandi mwena mu Bushenyi okay so nubona gamba nkashwera kumurenda kinana na mushanje nkankakira ukuru niza na gamba ubugenyi twagito tumara abantu zifutura hamwe kagito kuko ikintu cyo shikakibantisha cyo biro hati ubwirobwe umuco gweka gwabyeguruho kuko nagamba uko ugamba ubugenyi ituko nutweta kutahiza ubunyaruguru ugamba ubugenyi umuceta okutahiza ugamba ubugenyi abuko wabona umushiki murungi hati kaguriyo mugenzo gwe mwene gwa culture kamuko nakete hati noreba umushiki nabari yakari yakushoma no musigaza ari yakushoma bashanga nokwe biza mbanjora ngo no mucyara wanje konkitwe ubwirowe uko no gamba ubugenyi uzayo ureba abazire bakucwire njugano ugishashura mutebekana sembaga mugitwa nuko umushiki akora ki abona n'umushije so mukagitwa nkakimuterezia kagiturwa Rugazi parish kumwahiza mukama abahabana bangahe twine abana mukaga abishikina batanu okay abana bobona bakingira maka babira abantu bakuru binemera mu bashomise abana bona umushiki umwe n'uwe abana bona bine degree kabashomesa abana bine degree umushiki umwe aine certificate yes so bona kandi abina maka na bishiki bana then namusigaza aina maka so mwene mwana umwe wataka tunjireka yes okay ogwe na last born tarmut akahiz nawe yahirize kushoma bicuranda yahirize kushoma twarebe imirimo yawe twarebe ka yawe kandi iwo yino ko yitebekanise eje shana wazo mukaruruka kusinga life negumuzamo umweno origi oyemije oyine bintu oyine mizi na naho nukugira ngo nikunda politics kandi n'imyaka ege no guma no bugabwa n'abantu bateninga meetings umutwe ogumora vibrant more active otherwise ngabe ni shitamaka mukorea ibintu nibinge byo gukora actually mbenyine
murumuna wanjye actually ku 19 y'umwaka yarize kufa yabe natwe empowering munonga twine bingi byo gukora na nebyansigire konka mwe nawo gumo mbantu ko kurugayo oyeshanga urukora like nkashanka munana noza kuzayo nokora noza noriya lunch nohumura nogaruka yo noza gukora konka hati nokora urugayo za office ukora ubugabwa n'abantu ukora zo function uyigita n'abantu mayinde guma ehurire okay so tugambire hari abantu abaryamiramo abakwenzere nabo bwire bwabo bwakikire bagire cyo bahumura inara z'umuntu akatebekana sata retirement ye umuntu ningashaka bikira atanyensiya akabanki wombwire bo misho abaryamiramo bwino retirement egi kudireva egumire nitaga kwitebeka samunonga ntigira umurimo gwo kuba nokora wanokora katugamba uri mu office uri salary cyakubiri kiri cyurungi ukore ugire saving ahubwo cyangwa kindebere cyangwa ne sente wahumura no yitaga sente no yitaga wine ibintu property yo kuruga mu sente abo kuba ko imyaka ifiri kugenda nekora na oburwire ojera ishagama yawe of course immunity nekendera indwara ziguma zikora ki nizikwizera kandi byona ukuraguza n'ikintu kimwe cyangwa kiri expensive no yishanga ahamweru utine icyo gukora ki so umburungi ko hakuberuye n'ibintu mwana ukora ugire property wano basa kugira ibibanza ugure ibibanza byawe wote mu projects izirabinze rugamusete ningashi ninka projects cheza kwa sakureta sente hati nkitwe for example Ahindugire no basa kugira ikibera no basa kwingebera aho kwa cyo kitwara ubwiye wasa kwinga urutucho of course no rwaro akwa no kuba no hebyo kuriya ushimwe kwaza kugira ibyo kuriya then ukabona ibyo gukora ki ibyo gusa uguritaka arizeho orise wasa kuri sembuzi ni ente ninga impunu then wano basa ukuinvestinga umusakos wano wina waka sente ka ukakakora ki ukakatamu bakaguma bakwiriza muki amagoba wabona sente ukumbe k'ibizimbe ibyo kupangisa rentals ningashi atabandi batamo mu hoteli batamo za lodges kebyo wowe watunga capacity watunga sente zo gukora ibyo konkani shanga ki umuntu ashimye cyane ko gusoma ningashi no vire ki as long as cyakwitira kirungi as long as wine sente ukarano nofuna surplus no bona wakasente ukora ibi surplus she ekaruga na responsibilities njanaga konka bwenu wahikamyaka ya onka makumyatano ushimwe kugira actually mu myaka 40 hagati ya 40 na 50 ushimwe gukora ibintu ibirize kuyamba mu myaka atano gati iyo katana ka savinga ha myaka ingahe nywe tinda savingire kureka investinga property bibanza je pese yes so katana kari ari ku investinga kandi umushara go kubanza kangurunga umushara go kubanza kama mpereze twaro mwana arondere ukazikosa cyo kwishwaje amwe n'umushara go kubanza kazugura ibijwaro nubona bendigira umukoreji rayirajanti kangure mu kijwaro niza naguraho na n'umukadi
na muzeyi urugoye nabo bashemerwe abibabera mbakora ki bamanya ngo umwana wabahereza kushoma. Yes. Okay. Huwa wabona mutoni nkamuzana cyo babo bakunda kuzana wawe watuganye nkono ukunda umupira ikindi nshinshishwa bakunda ni nkunda umupira nkabuzana muto up to na hati ni nkunda hati no hajara tingi hati nyondi wa Arsenal Twine Magezi konka kunde nyuma binipagera Bunyaruguru Tigers Football Club au kwa nkawa manager wayo then twine ho district tournament ankuri district tournament ibi unit ambara actually ninye chairman wa finance wakachiko akariyonka ati akakuraninga umpira gwa district abwa ankore tournament so Rubirizi Football Club na nyuma hagize kandi nakachiko. So turukwendera n'ubuhabuzi cyo gukoreza abantu bagumya kureba program we bare ubuhabuzi ubundi kwereza abantu abariyo bampurikize icyo kubanza no kombekika yawe ukabakunda umukazi wawe ukakunda abana bawe abo kuba niyo ki ni future yawe. Icya kabiri no kuronda sente ko kuba tine sente ikaniye kurema abo kuba umukazi takuza kwizana naenda tukunde cyenyanza na ndece nyanza tesende tuzuru rwa kabiri otece umunyaruguru burka yona ni kunde cyenyanza emfe Badirisa ki emfe obwita oburo actually ni chango munonga okushanga ngo ika yawe tebekine umubyukuri tuwaza kwegomba kuzowananka kuba nkati kuko nagamba kuzumu public places functions and so on ukashanga uriyo notabana ngo noza kuronde nyama noza kuronde no koraki so bunyaruguru na nahamajinye babine ho emfe yes mbagita really mbagita akantu wagitaho abantu mbashemero namuno munati imwe abo kubana bargaheru abatakuba kugiriya burijo ko wakishanga buno shemero konka okugira ibyo kurya nuko kabone ibyo gusa ni kikuru munonga. Icya kabiri nukurangwa abana wabahereza Obwegyese nyensa kariba kebiso nkatu wahika umusigazi nwarwo konka nawe atwira taro isayona nagaruka nagenda yabona karumo nakora ki nagenda nobo nosigara kuko mu education nobo wamwe empowering hati akora jobs egemero mu hati tiachuru so nyoni empower abantu ngo abana babegese babato mu mashomero gabegese byemikono berondere merumo yori ya program nyikiriza tuhenderaho kandi oguyara chairman Omwami John Magezi chairman wa Ndeke sub county Rubirizi town council. So deka tuhenderaho ibigambo bye byaba birungi yabigamba je yatwaburaje kandi reka ntabigaruka and Betty Komujuni ni Emmanuel Muchungu za kamera mugomeho.